Molas. Uyash Kaba Kachile. Yash Kachalbak. El Gran Cuerno Roto. Humpel Chanca. Tiu Mectanca Hiljo. Tiu Lumil, Yucatán, ti México. Molase. Tiyan tu Shail le coordenadas 20 grados 48 minutos 58 segundos tu Shaman, 89 grados 47 minutos 54 segundos tu Chikin. Kanlub unachil ti unohkahilho yetel 10 metros u kanalil ti yokolha. Tiyan ichil humpel kanat bilum ukaba reserva ecológica costal tushian bolom el mehenkahobi. Tuchan kahil molase Kahakbal 2014 Mac Kuyalik u Chashokil Inehi 2015 Ukahil Tushku Nuptan Tikuba Mehenkahob Helvish Tsoyasche 2.6 Aguatil wa kilómetros Yashnike 3.7 San José Tzale 2.9 Yetel Sa Ignacio Tesipe 3.9 Te Kuchil Kukabatik la estación Tikushay Pahale Behoba Kukabatik beyo tumen tikuman tren kach uchili. Akta titune tiyan le sutbek alik glorieta tio tela ilik umman tulak al kisbuz utialubino te mehenkaha. Mola se kunupikulak mehenka tubak pach. Tuyolal kambal shok tumen weye yan kinder, primaria, secundaria y etel preparatoria. Uhelanil timehenkahob tusyan chen kinder yetel primaria tio. Tiyanshan unahil kustal tushku natsikuba mashop uchab shok tuyo lalukananil reserva ecológica kustal. Tukiwi kilmolase yan humpel nahilku yetel upel nahil uhol popil tu aktanle nahil kuha. Chumuk tiobe yang humpel kiwik tush kumuchtalmak uman sutu kilob yanshan humpel kuchil u helel kisbuz tutsele. Mola se yanshan kuchilob utialu much bashalmak. Helvish le kuchil futbol wa kochakwolis tutsel le nahil kuho. Humpel kuchil hatzwolis shan hachholka yetel kap el kuchilob kumeya hehelasil tiyanob tu solaril estación yetel tu bakpach nahil unahil holpo molase keshminanu kiwi kil konol obe yang meheng nahil konol tak ukuchil ukonol hanalob san samal yetel ti uno kinilob tushku tal san mehen hitbil kuchil konolob. Lela molas. Humpel chanka tu no holho tush yang humpel reserva tushka kuchul ti kisbuz kuman tu behil 42 nohol. Tush kakashtik kambal shok tu asap kabalil tak prepa. Tushka wilikshan miatzilob betik mayaum.